nga me, rio sa bayi nga. Pero may umaingan niya kaya sa kuminaw kito. Pero kami kini umarusin lo keme. Iri so ko duwa so fa nga. Yeah, boy. Kaya mo open laptop. Kaya pa ne kung may uli na ko pingi ko TikTok. Iro ba ya wa hack ya ka Facebook. Me kung mo ring ofe ko ya o ke fie famous ka sen solo video. De wa mo La ko wala request no. ka ka wa sai prop pa mo siya no password kay Yuma. Kala yung po kalam. Are si kelo password. Tengo fi mang kuore. Mo man as pa. Di ay. Okay ko fa kamala pa pa na password. May mo kingwa ka ka nga lugi pa mo ginga. Ya ka karelo por kalam belo email mo online banking. Ka mo ka mo online banking e ba ka ka ko lunch. So, kaya wa hack por ka. Sa dua kala, le ko dua kala. Di si may kawai mangkua. Kau labang pa po winga po kalamik tem yuma a update system. Tengo pinga pa nga le ko virus sa machine. Awa, ko por me le virus so vai. Di si bia. Lima fail Facebook friends. Kay doy ka nga. Okay, so nga share inga makuinga lang personal information online. Eka, wala man puyo me ko kingum pam kalanga. Ora me na ka mo vai. Alo le samsearch.gov.ws di pokye ka wala mero kupu. Ora samsearch, ora vai nga le fe ngai malso ina. Ya awala pa so sula puno. Ne lungo penga sa ilang. So ta inga pa chekonolos. Sa buhay o awala ya chacho che pa nga ina. E malo puya yalom fa na may chacho uma. Awal pa tamala cyber up.
Malu mau. Baik, dia mau pakai. Ile sofa pa ia o le atua te mā le alo ma le angang pa ia. Le ona malosi umalawa o le alofa e whaavavau. Ono le pule awao le lalulangi eile le atua na o ia. E fio me umalawa ma o le pulenga e whaongaina te ngata anuu ma le Palemene o Samoa. I te tonu tua o in whaasino ina mai tu la fono le atua o stofi pa ia tu whaasolo. Tatu talo. Lo mātua tua sisire se, mātua tu whātangsia le ngang o le loto maulalo lau pule whaito tasi. Le i toifo lau whaunga mana i lungo le nei Palemene. Hātonu mai oe na i tonu aia mātua whelafo inga. Mo le whaasisiri ina o lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātua tamae o i le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo le langi e pe on whaia le langi. Ia e fwai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau mene aso. Ia e whamangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E pe o i mātou fwoi o mātou whamangalo ina atu ie wanga le mai a te mātou. Aua fwoi e te ina i mātou ai whao sosonga. Ai e la vea i a te mātou ai le anga. Awai o malo mana mana. A toa mana vi inga e whaavau lava. Amene. Half time. O te whasisilatu a amtari nei tau manga le whono ao whaitula whono. I swafa malo Jesu Keriso te whatalo whatua nei tai o whou. I le pa ia o le tātou maota. O tātou le mafuta ma le whionga te matai Palemia o no sauninga alo ia. A le i tutino o whamsinonga le tai o nei. Whionga sui Palemia. Ia o kapeneta. Ia, fia foi lau whionga le sui whonwhitalai. Fia lau whionga te tai le tuangai. Fia foi tai whono ma sui ma malu uma o tātou Palemene. Fa maa lor sui whuamuria ma le langi ma maa. O tātou iei foi le toi aso ngā ruenga o le nei vai aso. Fa aftai le tua runa alofa ua tau manuia. Aia tātou tau manga o le nei vai aso. Fa maa lor le fa toa fa maa lor foi le unsai. E whatalo whatfo i whaururunga, tanga ruenga pa la tontu maote o tātou malo, whaftai whamalu si mai, tai amanuia e lo o tau langi mama. E wholta tununga, lo manuia si o tātou tunu atua i on tūlanga whalangia. E lau silsila whafonga i mai, whatalo whatu lau Palemene nei tai au fau, ma lo so i fua manuia, ma lo le langi mama, tapo i maia, mana manuia. Lo fangia le tua le arwhaiwa Palemene nei aso, o nuia le usunga whono, ma nu te leina le tapo i mai o si o tātou e tunou. Tui nātou pepa. Tasi, pepa le Palemene lua whelus fulfa, lua whelus fulima, numele selau ma le ono, li poti whale tausanga le whale tupe le atina e o Samoa, mo le tausanga whale tupe lua whelus fultolu, lua whelus fulfa. Whalolo lo fiong. Ngā ruengo le aso, i lo longo li pote komiti wha Palemene ma tali al malo. Mo mua, pepa le Palemene lu oru tolu, lu oru wha, numero vasu valu, li pote al komiti al vaenga tau le vafe alwai. I le pepa le Palemene lu oru tolu, lu oru wha, numero vasu ma le lima. Li poti whale tausanga al pulenga o whailonga,
kuspasi tau loa sa mo tau sang fal tupe lu tasi lu lua tasi pui tasi pe por palemene lu fal lu lima numero suma lua tali al malo il pe por palemene lu tolu lu fa numero valsu valu lua pe por palemene lu tolu lu fa numero selau tosu fitu i poter committee vaenga tau va ferwai il pe por palemene lu tolu lu fa numero 11 li poti fal tau sanga li mistea o Samoa mo tau sanga fal tupe lua tolu lua putasi pe por palemene lua fa lua lima numero lua fa tali al malo pe por palemene lua tolu lua fa numero selau tolu tolu pe por palemene lua tolu lua fa numero selau fa sepulu li poter committee vaenga tau va ferwai il pepa palemene lu tolu fa numero valsu malelua li poti fal tau sanga tanga renga wa onga ta longa manganu mo tau sanga fal tupe lu tolu pipitasi pepa palemene lu fa lu lima numero fasu fitu tali malo il pepa palemene lu tolu lu fa numero selau fas furu la flofo inga fa wau aso fono lo na lua e tolpota o manga fono wa fa tu la fono les fono nafi lo sa no le fionga te tele tuangai ia o te tapa mal fa lo fionga fa wa sa no lo fionga fon talai tatu te a wai fatas el tatu taulanga na o sia wal tato vata puia mo tato te siri langi te ina mai o motonei wa ngalo nga fo mol ne yaso fatale fatu foi sui palemia mo capineta ia pe foi ma lim te mai tai foi pule o tato motonei amalo foi il tapo inga ila malo sui tofia ia fa pe foi taftolu o i tutino fa fatta wangai o le tato malo pa ia facino i tapo inga sa moi on tulanga falupe e wa pa ia inga malatu tama fa pe foi le songa to mon puleon sala fai ia ai mtola vel tu ile fa no nga manu au fai ngalo pa ia le tua va bena voi ona tatu fa pa ia tu tapo inga tatu so malo tutuila al fenga malo tutuila mlu o pa ia facino ile ele no fumapu ia fa per foi le pa ia wasu malvai fanua fo mai tulangi tu au malataua ia malauni un sailua fa pe foi pa ia fa tu el motu totol fa lo mo pul lo tele o pa ia toyo samolo tapo ia tatu fai vai le ta fo mutal tatu ngaluanga ila son na fielo fiong al fon talai wa o baise fam talanga ele afuanga foi el fa tournei fa la porton tele l'université sa molto sanga fi sala vol fa e fa pe foi mal fa la porton fa toa le malato mta fa yoi mate tu o failonga tawaloa o tikeli e fae tatu fanau universite fa pe foi maisi a onga tau e tono lo la tu fatinoina le foi fa mo ta pe a onga telosia o mata au sili o isia onga lo mawalunga tele le o ina
o lātou fo'i o nā le tua lo alo ia fo'i e kalesia I fafo. Lo whiunga le whangatalai o le au o le tautalanga o le maulunga whauau o whailonga I Samonei. Whamoemoe lea I le whatino I ato toa o le ngāluenga al komit o le I tutino lea o tātou malo e lātou te mata I tuina le maulunga o polkalami o aonga. Ia e mesefoi le tulanga o whaiaonga o whatinoina ia aonga. O te le o whapeatula o lo maulalo tātou whailonga. E le ai wala na o ia tātou upu. O na lipoti le tātou te talanoina. O le lipoti o ngā luenga, whatino. O le I tutino na whatuina alo ia. E whaimo la tau tiute le mata I tuina o onga nei o lo whatino. O lo tutu mau I polkalame o lo o inaia tātou whanau aga I atuai I le maua o whailonga. Mai taluai o mta upu whapene e whalala solo ia le tāua e le tutau tupe. A wapolea lava le tamu whai o tātou universite. Ai a le lava se lene te tongi ai I a profesa e a mai whafo e mai ono mo mia. Ma whaawawai polkalame tawa o onga. O ina lesi whawhitau le whengai mai tātou. Ma whapongai wholina e ono a fiai. Ma le mawa lunga whailonga loa o ina I te tonu o le tātou atunu. E angai la se leni. O lo ie foi la la to polkalame. E pe ona whaia universite umalalaki. O lo foi natu o avanoa students yali imata maita ya onga isi atunu ua le mauani universite e urfale iai. Ia no folole tātou ia e mwhaion tō o mai ia onga ina I Samoa. O nālea. O na le ngatale ina atiri tau wai whailonga mawatu I Samonei. Ai atiri mawai foi ia se leni ali universite. Ai le ngatale na o le atiri mawai o tupe maua tātou whaletani malo e no whai. O lana wenga e te lele le au ngā e whalala solo I te tono o tātou te mauainga o le una ia o le tūlanga I a maua lunga le au onga e whatino le tātou universite whapefo I polkalame tau wa au onga mtau psitsiri sa au awai le e lisi whaunga taluai o I malua ia mai se nganga mita o lo whalonga atu. E iai foi maisi mai isi tu motu o lea o nga whawhaiwhi au I malua. O se mem tau tia le nā. O lona wenga. O lo atangi ai le fio maio o isi tu tonu le Pasifika. E a o nga I tātou wa o nga mta upsitsiri. Ai a fua no mai o no maululunga o whailonga o I lātou o lo whaia o ngai. Lau whianga whangwhita lai pei o le tūlanga whaini na e o lava I a wala ese o lo whatino ai I a tātou wa o onga. Ia mapolkalame o lava I lalo I a onga primary po a ora tūlanga rua. O le matu o tūleo te o man sauno I ai sui. E whale tonu lo lalo o ki a koa lunga. O lana winga a whale tonu lo ia a o ngā mata. O ina e ono whale tonu ai. O wai koe whiu koe a kulka mai ki o makua. E le mwhaia nanga I luma. E ye whai mawala o lo whao ngā neon po. E tai pe o
so ta inga ta social media lo whaonga. E ia tunu wala to tau fia ala to whanau ele i surono tau sanga e lea el Pacifica. Tua tapuai le access o whanau i lalo i for surono tau sanga e le social media ona e te lea o ngā lelelei a whanau o lo o mauai fo i la e le social media. Al social media lava lato o lesi lea vaenga taua o ati na o malo demokrasi e mauai lea vanoe tangata oma e whaali ai o lato finagalo sa loto. E lau whionga whangawhitalai pe o pau yo nai tū e taua e whai ule mori atu al whamalo e la tolo o ngafa malei ngā luenga taua mo le whatu mawina po le whamaua lunga ina tu mau o whailonga a ila tu uma e o ina tono tātou atinu le ngata le universite a whapea fo i maisi trades whapitoa mo mia ele o nanga i tono le tātou atinu mo ni fono. Alo, tau no, pau tuanga ho ia, lau whionga te le tuangai. Ya, meselawa le ngata o le lipoti, ya le anga i lupo i lumo tātou mtanga luenga. Ma lo whaftai. Ya, o lau whionga te whono, wa lewa pe a satu atu le mnoa nawhire, te le tuangai e tule mea. Me wo sala ngā tātou mauta. Oi. Whaftai lau whionga. Ya, ma lie lau whionga te whono. Leo lo ho marisao fasalang no lima ya tula ngai lo fiong la faina lo fiong aftai ori faftai lo fiong ai fong ftalai ya salu le o mona sauno foi le fiong tai o nei tu ya au manatu ono tau te ro nei li potilo fiong a mesela matulanga tau tanto universite natu le le watu fo i se mato fo i lango ma se tu lalo le poti ono le tau o tele o nei li poti o tu ina mai mota le fionga ile fong talai ile tau o tele o tu langa nei o fa longa tau loa a tono tele fo inisio sui o sa no le tu langa le nei a mai se lava tu langa ia le o mai o almo fa na o le aonga mai le universite le o mai ma ala to fa longa po tu spasi fo de nei a o fainga tana mo ia ni ngaluenga pe yo tu langa le o lo tu lai mai ma le fa fita u le o lo tu lai mai nei ono le tele lava o ngaluenga tele e mo mia tele i skills ma professional ko i fatulinga e mo la vala le wa i o mai alo ma fa na uma ma la tu spasi ne wa fa uina ma universite a si fo o le tele o fa longa nei pe ya a to lo i tu la ya o ina i alo ma fa na o na fa le na tu na tu i fa na fo ne wa fa uina mantu ala telo talo tupe o telo ngai alm sa upu nei sau no le fio mai la fio al mistawa o ma sani ma fa so i tono va pe ma o se va le nga ta u tele le polo kalame le lo so so animal malo Australia sa to fa apprentice le metal skills mantu le afif se lau fituiva vau su voltas se tasi fo io se sa ave presidente Maroteli o tu la mai ya ran Reagan 10 million sava peona ta pena ila na ia fo campaign na tai mai fa ala wilo ai Maroteli ina ia una yalo mfana wal malo tele
e o le aonga ina ia o ina skills ese na e leo le whaatalitali o tupe maua mai le malo i masinta i tasi me yo benefits fo e maua mai le malo wa tasi lea tupe tele le malo tele e whaaru le lau homeless fo ia mai la tau e le ngaru lue na le whaatalitali lava i siaki le maua mai ma ulanga whapena o le campaign la le president o foi nadu so social malo Amerika e o e awina i tulanga whamtata ese nei ato tongi tai vai aso le ala nana leina te le si tianga o tangata e fia o e whengalu au le toi whakatali vo le benefiti ne mo watu i masinta i tasi e pe tasi la le vahenga tāua te whaftai ei i le tātou foi malo ai mesel malo Australia i le latu soswani le whaatino ai le whaapprentisi le whaaplevel le mele tupu o leo mānaia le level le iai i le o wina mua le level mua le o alo mwhanau o whaapprentisi atu no ia e umona na o ida i potua onga le whaatingonga o mtātane o na tui nātu leo le tuspasi ya whaapeo leo wa au sia e alo mwhanau le malama lama e whaatino ai i a mtata ese nei o le sila le voso o le practical o taimi lea o la whaatino e loa le whaatino ina o le mtata lea saro le fio mai le fio ngal minsta solution lea a mawhai o le whaatino e o lau atau sanga pe whaau se si lua se lau wafe tato malo lea ngai tau ana mai ni fale e whaatino ai patata ese nei e ala no whai atu ona o i aturu ia o fale nei e aua wa iei tamaiti a aonga a whai o le whakamuta o le so wa mea o le whai e tise o palama e umana o atu isi vaenga whapipi a whai o le so wa mea whapipi ia o atu le whai e le tise ia o a umana to songa waia pe whale tu pumpai e te telo whawhitau ni tonu si o tatu o luma mu wali tele o fale foi o ainga i wale o tatu o vai tele o fale e to soale wae o tonu tu la fono mata i ala o ngaluenga nei e standard o ngaluenga io e pai tu e wae tonu na lo mele tele fai o lima vai o na o tatu o ainga o al me moni ai atila le sumu le wae langolango le wae le vivi mu mena le no fai atu ta ua tele a fai ai tau fai so tatu malo e faalu sto se la wafe e mai ni fale foi pui fa po umana e o i alu mo fanau a uma o na wina i tu la fono mata iala ai ma fai o na wa fatino a uma fa pi e le vaega ma le la lo atu le vaega se po plama na lo fio ia lo ia fa ura bele minstao me tau el tise ia se me vi fa sa ia sa no o lo usa no ia le fai poleo o le kisale mo ia falo le tudo e fa marudo ko lo fio le fai pole e o meanga o mo ke lo fale a o pe o ma fa mai la usa e le polenga ia le o se me fa penga va nga wengi o fa mo ngo ia nga ka mai le o fio le fai pole tu lo mai lo fio summa lo fio o le tala no atua o meia na o ngai sui le to tala o le te no fo malai se de fati no meia lo fio mal felice o tala no la ma ota nei me fai de sa unga fai pole e tu lo mai la mangingo le sa unga le fai pole o ngei le mu fade va tu le fa fonga le tu mal motene o ngol le kise o mere ko fa sa mai le sa nga la o fianga a fala o ke ko fo i America o la nga mu falo America o le kise o mangingo la ia e do ingi samo tu lo mai summa ia la o fianga o se fa ta inga le o te fai atu
Pio le tele o fale o tatu ai. E o tu lala foi moli po fera vai so foi moli o no la titi o tupe foi o le va tua ila to o ele po tu fa pitoa. Awa va tua tanga foi e no le la titi o sele. Le la ato so male wa ya ama tau le. Ila lo stand o nga ngani. E ai paper fa pitoa. E tu e wa e tu e fi wala le sumo e de paper. Ala se fele wa ya. Talu le mo mi stand mele. Yo. E o foi la le fionga fo talai le la o mangingo ku ia le song au mai o le mtau pulea o le mtafa yo ia ia le IPC o ku ko le waya anga i fale a le waya inga i o fale yanga e ia fai modi a inga o maonga certify ya ko le IPC e fakingo nga nga a pengo vai lo mau ngai ila ko nga me nga o le yong i pai o ko ngo waya sa ngola ma e ko fa fo wa ya nga yo mo ka no fio lo fio sa lo le o manino le minsta le telo fa la ve tu la bai il telo lo fa nga nga le si mali liu pa fo sia tu u mai po moli ma fo sia ele o mala mala le safety tanto fa nga lo o me o mai e tono le standard e pe fo le au fa pi o me be fa pena ida ia muri tai standard o mafu anga lea ala la no fai atu e lem fai ona su nga halu ma fanau pari umia ia laisene ne ka wa e certify those skills a fai o those skills o fai le tese palama por so wa me you have to certify you have to become certified Paulo le me e mo mia ya tunula e vai me wa certify lo winga wa e ausia le mala malama mal experience e ma fai na fa tino inga o la wala tau sanga tatu malo a mai ni fale se dua peto e a mai nei e uman fa pi o mai hal mo fa na ule tau sanga ko tu la fa pena a o ye fa lango bori o fai ngol suavai fa pi ngo fale e da mala malama na ile na le a o do potu a o mai matu spas les experience al mo fa e lo fio a wala meno talo trai o lo mata upu o ke la au mai tau sanga uma ina ia manino mamala malo fadau i le skia sile a o malo fa la ya malo af time o le sao fo le sui fa sala ngam lima ia o te fa moi fo sui te len fa manatu mai ana launga ia tulanga o me fa pe ya me se lava le a o ino alom fa nau molu manai ia ai fa ti e fo ile o ngalu nga fa vai temi ia le o mana ia le nganga o sao no ngal sui malu mai fa sala ngam lima ia tu le melo fio de telefono le o vai sa no ngal mota After I feel my phone to light. Lewa e si tia le viinga le tua le nei tai au. Ua te tala foi fai toa le langi ma ua whaafonga i ova le tātou taulanga ua molia. Ia, sila mai e fonga alofa le tātou mtai sili. Nei e taina pe i tātou le tofi le mua le nei maota. E mai se le angatu i tātou tiu te mawhaiwa ua wala uli e ni tātou. Le foi wa uma ne pai ul fonua pa ia al tai au male aso. Pa ia fal tala le leia wa au ne tofia le tua lo nofo tapuai. Ma fa no manui le tua. Ma tapua ia o tātou whaiwa. Wa se manuia sa moa malonu manai. E mai se lava iona upu whai o malo. Pa ia o tapua inga al tātou atinuu. Le mamalu le tātou malo, whape foi le fionga le sui le fono sui tofia, tai le whamasnonga, ia e whape foi le maua lungo le tātou o tinu. Tu mua mapule tu au malataua inga le tai ma le waafonti sa mo, poto le nagatai sa mo nei, e whape na foi tātou uso atua oi, ia tuila manua. Lau fionga le Fonotalai e mamoli atu le whaaftai tele. Ona o finangalo
whaalia I li poti e tolu. Sa tala noina e le fono au whai tula fono. E se le tāua o finangalo whaalia o sius fono umal Palemene sa sau noa I li poti nei e tolu. O aia, a tala noa loa I vaenga taua onga o le pautu toa lea. A le lei o na o tawina alo ma whanau. Tangata anu o malo e tupul te mau a inga o no to mai maanga wa ese e lava ta pena ai mo le tari atu I mana ongo I se vai panoa I te tono a inga o nu e kale sia a meise o le wha au penaina o le tato malo I se ala. Lau fionga te whongatalai e tu sai ma li poti wa liu ai le tofa ma le boe I finangalo whaalia sui fono le nei maota e a fiai le pepa Palemene nu bela lua o lua tolu lua o lua wha nu mela valu sfulma le valu le pepa Palemene lua o lua tolu lua o lua wha nu mela se lau tolu sfulfitu ma le pepa Palemene lua o lua tolu lua o lua wha nu mela se lau fasfulu wa wha mawina e toa se fulu ma le tolu sui sa sau noa ma wha lia o lato finangalo e tu sai o nei li poti toa se fulu wha nei il sui o pasale leanga leana tutulai nei il tau nei e au fiai le fionga le teita le tuangai sui sfono ana maa numela muamua, sui sfono ana alofi numela lua, sui sfono sa fata numela muamua, sui sfono sa lenga numela muamua, sui sfono faleata numela tolu, sui sfono sa nganga numela lua, sui sfono si umu, sui sfono ale pata I tu pai lunga, sui fono fale la taima sa matau, sui fono fale alili mua, vai baunga mua, fa se le leanga lua, le taitai le tuangai, sui fono le pa, ia ma le sui fono lea o fa sa le leanga numel fa, lea na tu lei sa unoa le tau nei. Hei kawange o kou. Lau whianga le whanga le fono, e taluai ona o le tātou ngā luenga, e ao ona whanga solo. E manu fo I le taimi, ai ao ona o tautala I leo te lenga, o finangalo ma manu fo I le taimi, ao ona o tautala I leo te lenga o finangalo o folasia, I le laloba fono, e whātatau I li poti o tala noina. O whautuanga matua lalo I le mtanga luenga wa onga manganuu. Le Universitea o ao Samoa, le pulenga o whailonga matuspasi ta waloa Samoa. E whape foi lau fionga te whangtalai I se taimi ona whaitau tali lea o le fionga le ministawa onga manganuu I mata upu. E whita I tonu inisio mta upu ngala ngā e whaatau I pulenga ma le whaangai ngoinga o tūlanga tawa o onga. E manatu foi o lo awai mai ofisa silia pulenga o mtanga luenga wa onga manganu. Le Universitea o au ma le pulenga o whailonga ma tu spasi tawa loa Samoa wa whaamawina manatu ma finangalo le fono ma walunga le atunu mo anga I luma o ngā luenga o ngā alwhanau. Lau fionga le whongatalai, e moni le fōulu I tau, mātunga lunga wa folasia tanga luenga o ngā manganu, le Universite, e whape fōi pulenga whailonga tau loa matu spasi. Ai o tui e tupea, e tala ina mai,
Matau longo fo e tupu e whatuatua. O tātou o taitai o le atunu. E ao o nā mana ia. Mamanga whangafa I vaenga ia. Na ia so longa le lea ngā luenga taua tauina o whanau lalo wawa. Ai meise o le tātou andu. Mai le fau. Le tūlai mai o whawhita auli tono mtanga luenga a onga. A fua tu fo I paia inga wa tuana yaki. E o mai fo I nei whainga malo. O lea lava o le matafa iau I al malo. E nei ia tau mawhai e te poe. Ma whautu aina le mtanga luenga wa onga. E nei ia mawhai e o na mawarunga lea o ina o alo ma whanau o le tātou watunu. Ai maise o le pūlenga o a onga o le universitea o ao ma whai longa tau loa. Lau whianga le whautalai e pei ona tā ua mua o sui mamalu na whaalia fina ngalo o whautuanga mo le anga I luma. O longo fo I nei maota e meise sa moa I nei matunu I fafo. Le tu alalo whataitai sui fono sa launga mo le lei ma le whaale leia o le anga I luma o onga le atunu I le ofisa o onga. O le tātou mau, e le lei o nā o tawina tangata anu o se atunu. E tupu masolonga le lei le tamau a inga. O iai to mai, e tali atu ai, I whawhati ata mai o le olanga, e pei o le tangata o se fuanga. Lau whianga il whonga il whono, I le mtaupu sa la ngā, e sui is whono. Mai sa nganga lua, e na manatu sa afsosani mai se tasi e sui is whono nei komiti. Ua fua whātatau ngā luenga po I lona whaperetania le key performance indicators. O ro whamawina le report al committee. Le whātala noina e le mtanga luenga wa aonga, le Ministry of Education, Culture, e le tau whailo ngā luenga al committee Palemene. Ua masani e tātou. E a ami ma whātala no CEO. Le management ma whangasolonga ngā luenga, o fisa mtanga luenga al tātou malo. Ia awa le talanoina o mtaupu e whapefoi ia tūlanga al whaangaina o le tala o tupe. Lau whianga le whanga le whono, o lo whamawina I le tūlau e fast full lua, ma le tūlau e fast full tolu, o le lipoti whale tausanga. I le tausanga whale tupe lua o tolu o mtanga luenga o onga manga nuu. I le ao te lenga o ngā luenga whaatino e pēno I roilo le nei komiti. E pēo na fsosani me elsu I sfono le nei komiti le ana maa lua. O fuanga mga luenga e le ausia e le mtanga luenga e whaawau le isi tausanga whale tupe. Ma o lo manino atu fo I le ripoti al komiti. Lo whianga le whongatalai o accounts al mtanga luenga I ana tupe maua ma tupe whaalu wa o tele atu. Ai o le atoanga o ia vaenga uma I whanga ingoinga o tupe o lo whamawina le public accounts report mo le tausanga whale tupe lua olu tolu o le ailo ioina se tasi o komiti Palemene e pei o na masani ai. Lau whianga le whonga le whono I saini al komiti e pei ona la ngā mai e sui fono mai vai maunga mua. Pei ona mai tau wina o isi li poti e lua nei komiti o lo saini uma. O isi li poti o lo mafuri ai le saini al nei komiti. Majority se vanga na e nisi o sui fono sa tuatuangia e le whamawina. Ia, lau whianga le whangatalai e pei lava o na pi ia matu. Tu leinga msaunoanga sui mamalu na langa I lipoti ua whamawina mo ngā luenga matiute tau whautua nei komiti Palemene mo le lumana I whautua ele pūlenga whatonu. Mo le toile nganga whaftai lo fisasilia pūlenga o le mtanga luenga wa onga manganu le pule silia le universitea wao Samoa ma le pule silia pūlenga o whailonga o tusipasi tau aloa maalongo lato ngā luenga. Pa malosi o tau tiute mawhaiwa. E le lei o tau whawhailele a tātou whanau ia onga
Ma le leitu inatu le o nanga tau a onga, iso o se mana onga, mo tangata anu o Samoa, e manui a il tato atu. Lau fiongan Fonotalai, whaftai mo le awanoa, e wha malulua tfo i il tato Palemene, a meise sui fono, a whai fo le asa o tau sirsila, si i fo le leo te fono pe, ma walunga fo i se te bi o tau masani al te malo, ale o le anganga lava ia, nei e tato ngā lue whatasi, i a wali numalai manuia, o mtanga luenga, meise komiti wha Palemene, wa tofia e tato te ngā lue ai, i a wali tau tuina Samoa mo le tato malo. E so i fo ia mai manuia whaftai. Alo, tāno e lau whionga te whono, ia whaftai o le whiua, mautinoa, ia leu whamawina le whautuanga ma, saunuanga le, pa i o mauta, ia o te loa, ia o leua, whatawa ira, ia le whiua awet whautuanga, e matanga ruenga e tolu, ia au alapa le whamawina mule ngai luma. Waka nau e se si mea lau whionga suyo, sanga ngalua leu whama, saunuanga te whono whamawina me uma. Ia rau whenga Fonotalai, whaftai mo le awanoa. E whamawina foit whaftai for sanga matang ofie, ale sunga le taitai fono komiti lea. Mai tātou te ioe ma amene, e ese le tāua o le tāupu lea o tanga ruenga o aonga malana, whatu a inga tausi o le lumanai lea o Samoa. Le i paua le mea lea sa uto e tamwhai atua i lea sona nafi. O lea e ta umai le li poti lea, o le matua mo mea e matanga ruenga o aonga se fesosoani. Whapewhea nei loa, si sira whela o whionga le Fonotalai, o le tele i o mea le mwhaina whātino. Le ala le sa utau mwhai atu ai, e le whapea turi au pua o na o seisi tūlanga. A le tiute le nā tātou le Palemene. Tātou te ave le fisosoani matanga ruenga, mo le wha le lei a tiri o alatou ngā ruenga whai. E iei matanga ruenga, tulou, le whafonga mai de fo i sira fia e le mato komiti. Mato maua, pe e teu ma fale alatou ripoti au mai, wa ausia. Ai atu i atu fesidi, e le wha maoni. Pokaramela mai, te whaftai lava matanga ruenga. I le presidi ma le matanga ruenga. Wa tau sao mai lava, mea na mawhaina whātino, ma mea le mawhaina whātino. O le popolenga lalo usui, a whaila e tāua ia tātou wā onga. O lea la re whainga a le Palemene, e tari atu ai whawhita auri e whia ngai mautanga ruenga wā onga. Yala le winga na la ufesidi, a whapea o yeise si whainga e whai ai ia, o lava ia lea, la whaatu le whātutuanga, wa leo te vai atu, eo whailai, ia lato whautuanga o recommendation sia na umai. E re ia ma se mea, e address ai issue sia mai i. Rei se mea, le sua mea sa ula ngā, matauria foi le whainga o mene o tupe o pati na matanga ruenga, ia naisi le fia umai le mauta nei. E fuafua tupe whaamatu umai, i lunga o activities po ngā ruenga e whaatino. Ya, le la te siri ai, e le tāua me le la fionga, le la wa tula ai, o fela ia uma tupe sa whaanganga mo mea ia, a le te lina le whaatino. Ya, e le tulanga na, e le sisi atulanga, ai walava ia lea, tatia i whapea, ai tārusia lai whaafonga mai le mtanga ruenga, lau fionga le sta, mo mea mtanga ruenga wa onga se fesosoani. Pau alea, whaau matuai sau whaamtalanga, ia more atu whaaftaitele lau whainga ruenga mtanga ruenga, Pea foi ta mai tai professor vice chancellor fa ia onga malau whainga ruenga university ia ai whapito o ngafa si whaftai al sui nei e whaia onga foi mapule a onga ia le mato i tūmalo i madie a whenga matuanai ia manu te leina le tātou whono. Ia, e sa oana nau sui mamalu ia a le tiutea ia wha Palemene ia o leo talo noina ia le fōua ave sa no manino te fono o leo whamawina ia o mea na ia o mea tā pena e le mtanga ruenga matulanga uma ia o tātou ia o tūlanga whawhautuanga a le whatinonga ia o le whawhonga le mtanga ruenga o le winga tonu na e le mwhaina uri lia uma le Palemene wahi leina tusa uma o lipoti wawar mea tātou talno ina ia ma ave whautuanga ai whatino le mtanga ruenga ia o le tūlanga na e whamanino tua e sui mamalu
Ia se tu lai mai wa suite te fono lea. Na o fionga le fong fitalai. Ele te falua ina le tali al komiti. O umo na tuatu le tali al komiti. Ia ma le tali alna, pe ia le saungo, mrenga nga falua. Alo. Ia, lo fionga minsta. Le avano nei, bia te saunua iai. Whaalau te tele. Ia alo iai mtanga ruenga lo whatino ina. Awa fionga le fonga le fono. Au mai ia le tatalo na tatala i le whai tutoa o le whale fono e whai mata tatalo nei tae au. O umafoina e pae lango le tapua i ngā Samoa o te whaaloalo ma o whaatulau fo iai. Ai nao na o wafe nea e whaingatane ma o talea. Tulau, whaatalo whaatulau a fionga i whonga whetalai ma le mamalu o le Palemene nei. Le Palemene a Samoa o loo a fio ai tupu ma e ai tama ma ainga. Ai a le whaafale upolunga o to uli o le atunu. Wow, fia i whale fono nei. O te whaatalo whaatulau atu fo i taitai fono o le fono whaatonu. Ai maise o lana usu ngā fono. Ia, e ui o lo tāpua i mai le lai tū le fonga, le fionga le whaamasino sili ma li i matamaitai o le whaamasinonga. Le anga i le mawhai o na ave e sea mai le tāwhatolu whaaftau ngai o le malo Samoa. O te fia amata i se whaupunga mai le malo tele o Saina. Whai mai se tala whaupunga mai le atunu lea. O le mele mafuaina te le vasa ma lo loto le sami. Na te le te ena se vaitafe. The reason why the ocean is deep and vast, it retreats no river. Lau e fionga le fono whetalai. O le tau whaafaali ma le utanga lo loto, ua o pē le mauta nei ono le matanga luenga o a onga, Universite a o Samoa, whailonga matus pasi tau aloa, o lea ua lafo iai le tau wha ma le whautautanga le tātou Fonotaga. Ai le i whaaluloa se whamatalanga e mo moli le anganga whaftai, whai ea umasui o le matanga luenga tuspasi tau aloa ma whailonga. Le Universite o tātou atu nuu, matanga luenga o a onga, e mo moli le whaftai tele ma le whamalo. Mo mona ua whiatu lau a fionga le taitai whono o komiti, i la autou ngā luenga whita, ma la autou suenga tā ua, o mafu ai le nei tae au wa ae. Ai a whina ngalo usu ngā whono, o nisi vaenga e le i a whia i le latou suenga al komiti. A ua mapoe mai ma ua maua aini manatu le lei ma le ao ngā, e mati ai le afa loloa o matanga luenga nge tolu al tātou malo. Lau fionga le whonga whetalai, o a onga o matawhai ioi a tangata uma. Le lava o a matatu le nei maota, ua sau noa ma whetalai, lo tātou maota whono, e a mai le oa ma a mai le auro tāua, e wha ma tie ai le matanga luenga, a wā o lo tātou sao lea. O li ma whai pule ta mai tai, o whaafea ngainga, o mātua, o le ave pasi ma le whai whaatoanga, o le whaatau o loa, o le whai awala ma le palama whai vai, e iai lo latou sao tāua i mea tau a onga. O le au a mata i le SQA, o le whaatou whala inga al komiti, sa latou whautua ina ai, ina ia amana ia tātou tus pasi ma whailonga, i isi atu nu o lalolangi. E ua fionga le whonga whetalai, i le taimil nei, o loo amana ia. E tai, e iei vaenga e tatau,
I vaenga whaitūlangi e tatau ona ausia ona matua mana o pia lea o le mafuanga na. Ai lei tuhui na atu se whailonga e ngā lulu e lava le SQA ma le universite e wha au ili ma ia matu inoa ua tau nuu i tau nuunga. O loo tātou whaipaanga fo i ma le universite mai Fiti, New Zealand, ma Australia. O lea lava e whailinga luenga lea. Pei tai, laua fionga. A whapete alu atu ma loo whailonga loo ia. O te alu atu i New Zealand. E tatau ana i eisina kos. O te kongeki ai i to tonu o ngā luenga. A o le amana ia i o whailonga. E amana ia lava. E le lava enga o le tūlangi. Ia, nābo i e to tonu o le ripoti e tali atu o le malo i vaenga tā ua ia. O te whaftai foi. I le telo fina ngalo nā mana ia i le ngā luenga lea. Lau e fionga whanga whetalai. E sao le le fina ngalo lea. O whailonga maualunga. E tatauna a mata atu i lalo i a onga maulalo. O le ngā luenga whaitele le nā. Wa o le whailonga le si tia i lunga. Ai o ngā luenga na a mata atu i lalo. Lau e fionga. O loo iei whainga whaavae ale tātou SQA. Ia le ngata i amana ia i whafo. A o to tonu al tātou atunu le nā whea i whina ngalo. Le skia le mana o mia. O le whaateta inga. A whape e whaise tau a whonga mo se ngā luenga. E pau le tangata e o mailuma o le vaenga le whaia tau a whonga. O le tangata le pule le company o le kongalate. O ia nā le sau whaaliali mailona whailonga mauna to mai māneia ma ofa tuel ngā luenga. Na luatu lo le tua. Su e ifo nai tangata fo ia ta mai tio lato nuu po o tangata e masani ai. O mai le whaile ngā luenga. Ia, nā alu le whai tiro ngā luenga lai upol alu savai. A le ngafa ma tangata ia. Tangata ile ia ini tu spasi aloa ia. E whaatau nuu ai ngā luenga. Masalo. E le o le si vaenga le a whaina ai. A o lewa ngā lulua le SQA. Ia whape nā fo i ona tāu. A whai e tāu e atu nuu mamao. E ta tau fo i ana tāu e tu tono o tātou atu nuu. Kei lava ona whalongolongo atu fo i. Ia o sao noa nisi sui. Le tāu o le melea. O le iai o le skill. I o tātou tangata. E whai ai a tātou ngā luenga. Lau e whionga le whangwhetalai, o whai a onga, o le mata upu lava lea, le fo isa uno i ei sui ma malu le nei fono. It's a global issue. Kei tai, e le ono foa il mata ngā luenga. O le lava e tiro, i vaenga e tatau o na fo i ai nei whaafitauli. Lau e whionga le whangwhetalai. E to o valu isi whai a onga le sa fa whai tonu i motal nei. Tasil na awala, wo e se i whai a onga, wo le ngata o whai au, i a onga kolisi whai au, o vaenga i to tonu o tātou atu nuu. Ia, ai mese fol tātou ma o ta fono. O nis whai a onga, e le o i ngā luenga whaavai taimi. Ai taruai wa uti tangata o a inga, wo le ini se tau sia mātua, wo whaamawai ai whai a onga, ai o e whaile tau tua i tono o whatu a inga. Ia, pe o lesi nai tū, ai o le nganga maua lunga le matanga luenga, o loo fia maua lava ni whai a onga. O le sa talo sanga ma mo umia i le whautuanga al komiti. Le toi wha whai a onga ina o tangata i o retire. Mo le taimi nei lau a fionga le whangwhitalai ma le mamalo le tātou sunga whono, o lea lava e whaonga le taimi nei pei ta. E iai inga e tatauna a mai le pepa mai, ia mamaua le maalosi ato o toa, ina ia whai maalosi fo le ngā luenga. E a ungoa ma le whaale tonu. E le wha umaina le anganga whaaftai fono whaavae. E whaasful wha fono whaavae i to tonu o le tātou atu nuu. O loo lango e to tongi pili a onga. E ui a o nisi e tongi a tole se lau pasene, 5% ia o nai pasene fo i fsosoani mātua. Ua
Sa fai fo le fsota inga le universite ma le matanga luenga wa onga. Ina ia au mai le universite fa mau maunga. O le a se ta ua o le sao o fono fa vai I alo ma fa nau. Ia e ye ni si alo fa nau ua matua I le ia. La ua fionga le whangwhitalai o te le maa fo I ta uatu. E iai fo I nisi alo fa nau to tongi e fono fa vai ala toa onga. A le matua le anga o le taunu unga. Pe tilo fa pena I le palengi o mea. O nisi fo I ua fa lolo ai si vaenga lea ua maanai asi mea lea ngofo ama. Peitai, wa le tino ua I fo I tamaiti a onga. E whaila la tau mata whai oi pe ona iai. Lau whionga whangwhetalai I oi tūna peitai. E le avel nai tū maanganga e whaamau e lalo ai le loto a e whi nau pea tatou ngā lulue. O lau fo I le tatalo I fono whaavae ia au mai pea lo tau au. Ai o lo iai fo I le nganga e tatau fo ina tatou fisilingia lau I le whionga I le pulisili o le universite ina ia mana ia fo I tatou I whaai longa ma I ungo su e ngā alo ma whanau o lea o lo o alu ai tupe al tatou malo. E le umare nganga whaaftai le tu. Sa au mai e le komiti le nganga lea ia tau fia ona toe whaisi o su e ngā alo ma whanau e le universite I talau a inga ma ngafa. Lau e whionga whangstalai o lea ua mana ia le universite ma ua sui le ala fua ia e whaasanga I le taumua o le tāpenanga wa onga mo le ngangana Samoa. Mo tatongi o whaia onga I le lipoti lea e taunu le lipoti lea a ona luma mai ia lena o soi le tatongi a le malo o vaenga ia o mea lava tau le malo ma le pisasi e whaia le tatongi o whaia onga peitai. Lau e whangawhetalai o lea whaia I le whaama ite al matanga luenga a onga. E ave whaia onga e kolengi ma le universite a iu ma maua le tuspasi tasil nāwa noa e si ia I lunga le tatongi. I a onga whaataitai o lea whai wa umana momoli atu e le tatou malo e onos furu pasene le mai le tupe le OTT e avatu I le a onga e fisosoani e totongi e alatou whai a onga a le fast furu pasene o le tupe le avatu e fisosoani e whaatino e ngā luenga a o onga. O le ngā luenga tatou komiti o a onga ia le wa whionga whamatalai e le tau whamatalai na le tu o le komiti o a onga ia o la tau ia o sui o le komiti o a onga ma le pule a onga a iei a la tau mata whaioi ese e ta tauna sila fia le lei ma o lo iei fo le nganga le matanga luenga e toe ta pena ma toe te mata le upenga I le ngā luenga wha komiti o a onga I la tau mata whaioi wha si o manga ina ia iei fo I le tūlanga aloa ia le lei I vaenga leo a onga. Sa ia le siringia fo ia le komiti ina ia tu mau pea le nganga leo le tau mafa o whanau I tau mafa soifua maloloina. Mai ole nei foi maota lau te manatua le teimi o lau te whaia onga foi. Na wha ma iti atu wai se asi a singa. Ma se komiti na o atu itua ina ia tau mafa ma wha tau mafa soifua maloloina le lei I to tonu a onga. Ma lau whionga le whangawhetalai o le matafa I tele fo I lea le matanga luenga. O longo puia lii pea ia le a inga komiti mwhaia onga. Tautua nā mā lātou le soifua maloloina o alo ma whanau o si o tātou atu nuu. Ia, lau whionga le whangawhetalai. O le mata upu pe o na sauno e se tasi sui I le vaenga te tau le science-tology. O science-tology, I lau whaitau atu iei, o lolo lātou talitonunga. E talitonu mei o le science, len kako uma kako onga le science. E whawhena maua le lanu mua funga la au. E maua mai le light. E whawhena maua le tamaititi. E maua mai na ua whai a inga le female ma le male. That's science. But I tātou talitonunga whakeu siano o mea uma o mea na whai e le atua. I le Scientology la, e le se la tau manatu whapea,
e le aise atua paua e talitonu ala tolu mea lea. Ai o kulupu o whaiaonga ua ofa mai ale vaenga lea vanoe o atu ai Amerika e whai ei training. Tasi ane mea lena mafoina o le methodology. Nga o le awala e aoa o ai ia tamaiti aonga. O le tangata lea na ia amataina le mea lea. Sa whaiaonga mua i Amerika Samoa. Uman whaiaonga i Amerika Samoa, whaiaonga i Tonga. O ila na ia maua i le spili wha Pasifika. Ma ia iloa ai le toi ngā metotia e au ngaita miti Pasifika. Lea foila ua maua i lea wano tātou tangata Samoa whaiaonga e watu i Amerika. E soani e la tau e whatupe malanga, whatupe training, ia ma toi fōi mai nei. Ia no mai leo ia whaiaonga, whaile la tau training, i isi whaiaonga. Lau whionga whangwhetalai, o le popo lenga le iai, ia ona whape iei se belief o se talito nunga o wha Scientology, i nei te ua whaina e tātou ato nu. Mai lau a whionga, e o mai tātou paia inga, ua levana i nei Samoa, i le tātou ato nu ma le ofiso a onga. Le feso soani fo i a sia vaenga, o loo whaawau pea e o mai taimi nei. Ia, pei ona isi na vaenga o lea ua o maua. Ai le mawhaina ngalo ia te au, le tā ua, ma le loloto le oa ma le tamau ainga, le ana tufa mai nei, whaftai, e sa o alo manatu, o le aoa onga, o le matawha i oia tangata uma. O lo iai fo le nganga le i le matanga luenga a onga, e tu watu i tua i tatou pulenga, ia li i mawhai pule, whai whi au, o i lava tangata i tua, e mawhainga whai ese study center, homework center, e fe so soani il ngā luenga o whaiaonga. O loo ngā lulu e fwoi whaiaonga ma le matanga luenga, e sa ili nisi au wala fau, ina ua vai atu lava, e leo a ngai i lunga, whae o longa ma taua longa o tātou along whanau. O ese nei taimi, e o whionga whatalai, ese taimi in tātou a ongai, ese taimi nei. Tātou ia pau alme da onga sa iei, tasili api mal mau kofu mi a e kui kalango o whaiaonga. Taimi nei, o leilo, omi o telefon, tele mau mea, o le mau whai, o fiu whaiaonga, a o le tōm tā whai ioia mātua, ia, o le una e mai o alo ma whanau ia onga. E sa o lava le whaupunga, so se atu nuu e a o onga ma po poto on tangata, o le atu nuu ngā sili ni whai ngō fie, lona tamau aina. Lau whionga fufutalai, o te manatu, i o le a whamuta ma is whamutalanga. A whapewa iei se saunoanga ua le mawhaina ma watu sa tali, ia e whamalulu watu. O lea ua whamawina i lalo o fisa, ina ia tali, ia mamoua, fo isi isi whamalo si au, ia mo le anga i lumo le matanga luenga wa onga. Ia nganga whaftai. Tau noe lau whiongan mista. Ia o te rei lopo le asesi vai pano le o tari manino le whiongan mista. O tari ia lau rau te tele. Ia e whamalina i mua tō whina ia le whamalina se. Ta ua tele ia saunoanga mista ma te fono sa le whaarelave ia. A tasi al me ta ua le sa ofisilingia. Te loa e osilifia al mista. Le me tā ua le na usilia le meo literacy rate. O le asana, o le albe le tupu, o le lava o resources ia watu e whatino le mta upu le. Langa o mea ia le tau tue mua mua fule le kau kikilo, ipe a kau kikilo sa mua wha solo mai loi lalo mea ia. Ia pia pao na sili lau whionga whaftai mole, wha manga isi mta upu. Ia, malie lau whionga minsta, ia me furenga o kau kahau fia kore visiria, ala sui o whale atanga, o le kakul kau kei malolo. O le aso nei, o le tatu aso e pupu, o le tatu aso nei. O le tatu malolonga o taeau, o babe, ma le tatu malolonga. O na tatu te babe manava, i le aso nei suma lua. O le ala na, me lea, ia, ma di lau whionga minstasi tatu, tari uma le tatu malolonga, ia o na tali leo le, si le suma maru, ma i whale atanu matolu, whatati ese ngalwe ngal fono wao, mo le malolonga o taeau.